Ja sam mislio da je to onaj čovjek, brate. Meni se učinilo da je onaj medved, brate, onaj... Ne znam kako se zove već onaj medved, brate. Nije medved, to je cevi, neki kontejner. Čekaj, može li unutra? Ne može. Ljudi, ajmo da uzmemo tu stranicu. Never... Jao, brate, eno ga. Ha! Ne, šta je ono? Pa, brate! Stani, nije mi dobro. Brate, otkud on ovdje odmah, čovječe, pa prva stranica je. Da li da probam još jednom? A bit će kratak klip da samo ovo snimam, čekaj. Joj, brate, stani. Fora je u tome... Stani, u čemu je fora? Da li da izađemo odavde ili ne? Ajmo, baš me briga. Ovo je ljudi specijal, ovo radim zbog vas samo. Inače što se tiče horor igrica nikad više. Inače ljudi, ja sam po prvi put vidio Slendera, pa je reakcija bila malo čudna. Ali ja mislim da će već sljedeća reakcija biti bolja, da ćemo probati nekako da pobegnemo. Mnogo me uplašio, brate. Znači, mnogo me uplašio. Čekaj. Ja, stani, ako izgasi svetlo, da li će on mene da vidi? Čekaj, tu je ono, jel tako? Jeste? Okej, tu sam se već bio uplašio. Stani. Sad, tu je stranica. A ja sam uzeo tu stranicu. Stani. Verovatno se važi ta stranica, znači nastavljamo dalje, ljudi moji. Slenderu, dođi sad. Sad sam ojačao, brate. Sad se već navikao na ove proklete igrice. Šta je to? Vidi kolica, ovdje se teraju prasići, ljudi moji. Samo se ti zezaj, Serbijane. Sad kad ti izađe... Čujem neki zvuk. Slenderu! Je li ti koristiš ova kolica za teranje prasića na pijac, a? Ili ovci možda? Možda teraš ovce? Vidi, brate, ovdje neka ta raba. Šta je ovo žuto? Vidi, Slender se gađa jajima. Slenderu, nije to lepo. Što razbijaš jaja ovdje? Idemo ljudi dalje. Jao, brate, stani. Ovdje mora da ima nešto lepo. Ima neka... Šta si se umorio? Dole je Slender. Slender, čekaj. Bežim ja u šumu. Valjda me neće vidjeti ovdje. Jao ljudi, zašto sam uzeo ovu igricu da snimam? Gde si, prokletinjo? Beži! Ne, beži ovdje u zaklon. Nemoj da dišeš tako, prokletiće. Čekaj, malo da odmorim. Slenderu! Dođi vamo da se igramo žmurke! Tutu miša! Gdje je Slender? Slenderu, prokletinjo, jedna beži od mene! Opet jaja, opet razbiješ jaja ovdje, a? Slenderu! Šta je ovo? Vidi, lepi konjići! Plavi konjići! Čekaj, ovo me samo opušta. Ja mislim da me ovdje čeka nešto vrlo zeznuto. Čika, Slenderu, nemoj, molim te da me juriš! Beži odavde, opet beo ekran! Beži, molim te! Ako treba, daću ti pare i sve, samo beži! Vidi, šta je ovo, brate? Ajmo u dvorište, ovdje smo možda u zaklonu, ljudi moji. Nemoj, Slenderu! Ne, beži od mene. Ako ne osjedim sad, neću nikad.
Pobjegaj od mene, bre! Slenderu, čekaj, izgasimo svetlo. Možda me on prati zato što ja držim upaljeno svetlo. Nemoj! Alo, bre! Čekaj, vidim neku belu glavu, beži! Beži, joj, što nema neku sekirče, brate. Sad bi uzao nasjek ovdje drva i zapalio vatru i klinac bi došao Slender. A te da nađem sljedeći papirić, brate, Slender me juri. Beži od mene! Alo, dečko, imam kod sebe nož, napašću te, beži od mene! Alo, imam pušku, pištolj, pretim ti! Stani, jesu to ona ista kolica? Jesu kolica, ja se vrtim ovdje u krug, ljudi moji. Ja nemam pojma gdje idem, a mene Slenderman juri, jao, brate, zabrljao mi jezik, bre, od njega. Šta je ovo? Tu je stranica, ljudi moji, tu je stranica. Samo da vidimo ovdje. Vidi, brate, šta je ovo? Ugalj! Izgleda Slenderman. Ne! Beži! Izgleda Slenderman koristi ugalj za zagrevanje. Beži! Nemoj! Alo, gađat ću te ugljom. Čekaj, izgasim svjetlo. Ugasio sam svjetlo. Nema veze što gasimo svjetlo, on zna gdje smo. Slenderman je kao zmija, on vidi po noći. Čekaj, beži. Pa zašto mi sad juriš non stop, brate? Pa samo sam 2 stranice uzeo. Čekaj, moramo malo da odmorimo. Šta se to čulo? Beži nisput! Ne, pa gdje si, bre, prokletinjo? Dajte mi još papira, hoću još papira. Meni...